Mindo resiate. Mindo abakame kumeonte. Kogbe na sawe sudo lundi et le mercredi. Kwa badora santa den game mi meloba no kunu lobo no khoda ba ma no sede gbe meton e. Mina hanundo. Josué sinwema. Ta afoton ewelokpo khikame. Tanton gomme. Eble Josué 14 verset 8. Emi ulanda. Novitie po yen po ile o. Ye dele wa do awakame ku. Nu togun amo. Yen uno gbejinu mau mavo. Mau tie ifo. Ami. Me no sa toloko si anfaro tero tore vomeo. Hoe enandole o. Kikawe. Eno do ko kaya. Do ewa kweo. Enawa do gben weible do donton. Caleb utumo utua. E goko de bunu. Oho maudanu Moïse ha. E kalese debu sime ha. Nu akpagbe maudonu mile na wachitiame janwe o. Mindona setonu mausi senle lobona bledeji. E ilawe nu aniwable nundoe. Nu nukana imo anayi mende lobona no gbaja kamenu me ha. Anano to gana menu mewe. Anako da mena ta di Caleb dango zami lobo to gam la menu mele le 2000 de Jésus-Christ sin comme. Ami. Umba mena poete we po e kate bigpan de Jésus-Christ sin comme. Ami. Umpe don kuna ze gbache jira de mele sin gbezan wo de Jésus-Christ sin comme. Ami. Unkhole da kuna zan gbato betok pale danwo. Amo Roland de ma aussi khome on est Dieu bezantoué. Doit parler bifoué de Jésus-Christ sin comme. Ami undegbe. Da Podote Jésus-Christ ton anayi. Le bon sa Jésus sin farote. Do gbame. Do gwando tueme. Do azaya no waleme. Do devisa tueme. Do azaya no yome. Do nuiwa tuele bime de Jésus-Christ sin comme. Ami fifa akuno toni fouedowe. Nous ebesi arong meo ni yonwe. Nous ani lobonawa lobona de kunu.